favourite wall. There are no walls. Rheoli 2 yw, ni ond yn mynd i siarad am pethau chi eisiau siarad am, ond mae rhaid i chi dweud wrth hynny. Please rwch sticio ar y wal neu ticed eich enw. Rule number 3, grown-ups are boring. If you're bored, try and go wherever you want. Now do something silly. Run away. Mae chymanydd yn fwy na fy menydd i, ond mae menydd pobl arall efallai yn fwy na chi. Felly Rule Rhif 4, please gwrandewch a byddwch yn neis. Rule 5, what are you going to do about it? Rheoli 6 yw, mae'n iawn i siarad gyda'ch geg yn llawn. Dydy cinio ddim yn meddwl bod rhaid i chi stopio siarad. Rule number 7. Sitting down is lazy. You can run, jump and move around like me. Rheoli Rhif 8. Mae rhaid i chi siarad lot, dysgu lot a cael lot o hwyl. Rule number 9 is give us many ideas if you can, even if they're silly. Rheol Rhif 10. Cadwch fi mewn cof heddiw, a fy mam, fy nad, fy mrawd, ac yn y dyfodol, fy mlant, a plant fy mlant, a'i plant os nhw.